صالح جدو سكرتاري بارتيا تشابا ديمقراطا كرد لسوريا الاستوديو ميفاني منه جي قامش لواتيش بركول بدري كونفرنس يا كريزيه بود كونفرنس دا باشتار بون ما صالح بخيراتي بخير صاحبي تندرستيات تشاوي باش هر دمه باش بی از هناك پرساند درباره کنفرانس دا اشتبه کم دست بی که خواست بزانم شان و کنگی وره آوا کرن شان دا دانستاندنان سپاس يعني بريار او بو قشاند بشتي داركتنا كونفراس بشتي داوي كرنا كونفراس شاندك بي آواكرن او شاندان استندنا بك چب ريذابريا شاميرا بچب آدي دربي بآلي دنج يعني اش غينيه ها اف شاند يعني وين نونرتيا همو كردين روج آوای كردستاني بك نتنج بو شامي يعني جبو في مسألة أمزرال بكن أم قالك حريص بون سر كفتنا كونفراس سركت قالك باش بو وما حماجي بيشجيري كرو معالي كاري كر چه بارتي بن چه خلق كسايتي سر بخبن وروشنبير بن أو بن لي كونفراس بخا يعني دائراك أو دبو كونفراس دي نقبة يعني ايجو او دكرم بيدي وبدكسي بو يا بيدي وانكسي ام بيجي اوكي اف بارتيه دي يعني نا شريك بوند اويدي لي ام شريك اند بيشديريه دي اما هو نافا اليه كده جهد جرن بلي راس هو نافا بينا كده انا نافا الي كي دي جرن بلي ام بيشدير بن جو في بروجيري جبر يكرزيا كردي تد بجيد به وامي حمو هولداني خو امي بهلنگو بسركل باش شاند ويش چند کسان به آوا کردن بس دست بگم خواست بزنم يعني دم آوا کردن شانده دیاره يعني از باورم وارو جادگرک به آوا کردن لحسب نبويه وك يعني اقداريه گوهنه دبيجن بلكي نه كسبن هناك دبيجن سي سربخا يكجي بريز جنرال مظلوم به آليوي به هناك جي دبيجن چار بچارا بيك بريز جنرال مظلوم بلي حتى انها ديار نبوي زلال نبوي كينه حتى انها تبريار جتنا يعني ناس كرناوا بكينا يعني كي شانده آوادكه يعني وي افشاند جالي كيف ورا آوا كره از باورم يعني شاند بيده وبدكسي آوادكه يعني بينكير كدمينكك صالح بينكي يعني دما داويد هات حصراندن اف ديالوج بنقبة بيدي وأنكسي أنكسي جي أنزانم حتى شيء أستي تيد شريكة لي فعلي بيقومان بنقبة بيدي وبدكسي يعني أفشاندك ورا أفاكرن و هما بيجج آلية وان هردو بارتيان وبي أفاكرن تمام ومظلوم عبدي جي جنرال مظلوم عبدي جي دكارب شخصكي ديار بك يعني چه حيشت اندام بن بديسا مظلوم عبدية كي دست نشان دكه چه نعكس بن ديسا مظلوم عبدين دست نشان دكه افشاند و بچه شامي و داخوزا چه بك افشاند تشتيكو والقامش لو السر لهف كريه و داخوزا وانتشتان بك يعني تشتيكو صد صديد تفقرا كردي وكسايتيه كرد لسر اتفاق كرن الصد صديد او رشبلك او وثيقه جو هات خندن دهندر كونفرانس او حمو آلية كردال سروينا متفقا اغو يعني تشتيغو خالق وتيد هاتنه و دين سرماسي و خالا مناقشه بكن ودوجي ما رد فعل آلية رذبريه ديت مديت يعني سروك كوماريا السوري او اقدر خسن بلا بوكك يعني ازباورم او نج جنافاروكا ووثيقي عاجز وتشتيقو كرد وخازن وقع او ادعاء فيدرالي ونناف بندي ونزانم شيء قندر قو عاجز جكريزيا كردا جفي عاجز يعني يكريزيا كردا وكأنه قد خي يعني شينا بيكريزيا كردا يكريزيا كردا مسألة فيدرالية ومسألة
نناوندی نکرد تنید خوازن نهال سوری یعنی بوی خستک وقت بیجه توایی بکاتی سوری به ناد خوازن یا هم دبینن روشا دروزا روشا حلیا روشا خريستيان عم دبينن خلق حمد خوازن وخلق دبينن جي قد سوري ذي نما يعني تعايشك ممكنه قونا يعني كارا سركرنك ننافندي و فيدرالي باشا دباكو مثلا ضغطكو سركوماريا سوري بك احمد الشرع حكومتها سوري حكومتها وي ضغطك بك احتمالا ويكي هيا كرد جدا خوازن خوفگرن گاوی پاشتا باویژن او داخوازین که کنفرانسا قامش رو دا آنی نزمان یعنی بریار او گو کرد به پاش دو نگرن کرد او خسته گو چه بونه بکدک مزن پشتی دان استندن مزن و به سالا دناو تفگرا کردی ده وقت بجه دان استندن چه بوی حتی گو امگیهانه وی بریاری امگیهانه وی قناقی او دوی گو ثوابت تفگره به اوج ثوابت شاندا گو دیالوگ جیبکه دوی گوجه و نگرن یعنی مرحله جی از کارم بیجم یعنی اگر ایرو به او دیالوگ زوب به روشا سوری او روشه گو ممکنه دوی واخستکا تکارب حتی حدا کی مزن جیجی بکه لی اگر yani بدرن که امروزانن ویرش شواهد چه به گوهرتنی مزن سوریات چه دبن روزانه گوهرتن چه دبن او چه دبن لیرو در فتق باش کردار هایی و کاربن بجیب کن باشه که صالح امکا احتمالك دینن پیش خو اگر شامه پیشوازی و شاندا و نکر گو از اعتراف پیناک اعتراف کنفرانس ناکه و چوا اعتراف بشانده بکه یعنی و چوا شرع یعنی نونرین شرع پیشوازی شانده کردی بکن اگر نکرن چه بکن اما خباتا سیاسی بکن اما کار خوی سیاسی بکن بخورتی بحمو پیکاتی سوری رد اما بحمو پیکاتی سوری رد دان استندنی بکن اما بوار تیکلیا بکن اما بوار آنیا چکن اما بوار تحالفات چکن قببه يعني عامل كي ضغطي لسر حكومتها شرع به غير حكومتها شرع به جو في مسألة قبول بكن أزباورم يعني حتى حد كي إرادة مجتمعي دولي جي دولتنا ونتويجي إيرو أو جهان قناعت كي سوريا جارة سركرن جي ألوزيا ويرتنا غيري جارة سركرنا فيدرالي پرسه کدن از دکارم بکم؟ کرم که باش انا کس جبو کنفرانس نهاتنا و خواندن نهاتنا دعوت کرن نرازی بونا خواهانی نزمان و دلتنگ بون یعنی دکارم بزانه بم سبب چه بو انا کس بون هبون دعوت جاوره کرن دو کنفرانس دا جی بگرن لی نهاتن دعوت کرن باوریام دا او کمانیک مزم بوش آلیه لجنه آماده کار کنفرانس و آلیه هر دو آلیه گو کنگر يعني بجي كرن و حتى حدا كيجي الهبدو بحر كرن خلقي جو آماده ببن أو جو غازن دادكن غازن ديوات جي خدانه وأز وك شخص از متضامن موقفي وار جي خداي هن كسبون دفيبو آماده ببانا ماشخا كونفرانس كأمريكا 4 مليون كرد لي حاضر بكن لهن كسبون ما في وابو رولك واهي أو كواهي ده مسألة كردية ده مسألة سياسية ما في وابو آماده بن مخابن آماده نبون. گلک سپاس صالح گدو سکرتری پارتی چپا دموکرات کرد سوری می‌فهم. درست سپاس که صالح.